Qalam suresi. Bu sözdün kırgızça manisi kalem degendi bildiret. Mekke'de düşürülgön 52 ayattan turat. Merimdü, ırayımdü Allah'tan atı menen. Nun, Arap alfabetindeki N, N tamgası nun deb okulat. Onun manisin bir gına Allah Ta'alaga malım. Kalemge jana anın жазгандарына ant. Sen, ey Muhammed, Allah'tın жақшылығындасың, Allah'tın nematındasың деген mani. Jinde emessің, albatta sağa tügönbөгөн sыйлык бар. Sen ulu kulk münöz eesisin. Жақында sen de görösüň, alar da görüşöt. Silerden kimler jinde ekeniňerdi. Çındığında senin egen kim anın jolunan adaşkandığın jakşıraak bilүүчү, kim tuura jolda ekenin dagı jakşıraak bilүүчү. Jalgançılarga başыңды ийбе, sen alarga ıktap, muyup, aytkanдарына gönüp, anan alar saga ıktaganды kaalaşat. Sen alardı buddarga sıyınusунан тоспосоң, alar dagı saga jumşak mamile kılışat degen mani. Ar qanday qordolgon qasam qorgo moyunsunba, uşak söz gıybat, taratıp jürüçülörgö da, jakşılıkты tıyıp çekten aşkan günö körgö da, oşondo ele oroy teksizge da, Walid ibn Mugira turalı söz boluda bul jerde. Antkeni al baylık jana bala çaka eesi bolgon. Aga bizden ayatlarыбыз okulgan gezde, al bayırkılardın jomogu dedi. Kur'an'dı bayırkılardın jomogu deb aytты degen manide. Jakында anın tumşuguna belgi salabız, en tamga salabız degen mani. Biz bak eğlerin sınaganımızday çındığında alardı da sınadık. Alar bak eğleri erteň ertelep baktın tüşümün jinaybız dep ant içişken. Alar Kuday kaalasa dep aytышпады. Alar uktap jatkanda egen tarabынан jiberilgen bir aylanuvçu baktı aylandı. Uyulguttu, jaraksız kıldı degen manide. Bak zamatta kıyılganday keyipke geldi. Erteň menen bir-birin çakırıştı. Tüşüm jinaňar gelse talaňarga ertelep çıkkıla. Alar özara şıvıraşıp jönöştü. Bugün silerden üstüňörgö gedey gelip kalbasın deşti. Alar taň erteň menen şayma-şay jolga çygyşdy. Bakty görgön gezde biz çynynda adaşypbız deşti. Jok, biz kurgaldyk deşti. Alardyn akyldy uragı men silerge tasbih aytgıla, Allah'ta arulagla dep aytpadym bile dedi. Alar aytıştı, aruluk ege bizge, albette biz çyn davadaşdyk. Alar bir-birine bet alıp jemeleyi baştaştı. Birin gedeyge bergenden kızganıp jemeleyi baştaştı degen mani. Aytıştı, attiň biz çekten aşkandardan bolup turbuz. Balkim ege bizge andan jakşyragyn almaştırıp berer. Antkeni biz ege bizge umtuluçubuz da. Mına şunday azap. Birok eger alar bilişse, ahirettin azabı andan da çoňurak. Çındığında takvalar üçün egesinin aldında jırgaldı baktar var. Musulmandardı günökörler syaktu, kapırlar syaktu. Kılabızbı? Ey kapırlar, silerge emne boldu? Kandayça öküm kılasıňar? Je siler talim ala turgan kitebiňer barby? Al kitepte siler tandagaňar ubada kılınganby? Je biz menen kıyamatka çeyin gelişimiňer barby? Albette özüňөр çıkargan ökümüňör özüňörgö gana. Alardan sura, ey Muhammed, alardyn buga kimisi jogapdy? Je alardyn şerikler bar beken? Eger alar çyn süýleşse, anda oşol şeriklerini alıp gelişsin. Kıyamat günü Allah'tın aldında alardın şıyrağı açılıp, çındığa çıka çıkıp uyat bolup degen manide, secdege çakırlat, aga jetpey kalat. Al gezde alardın secde kılığa güçü jetpey alsırap, secde kılуу mümkünçülüğünden toluk ajıratılgan bolot degen manide. Gözleri korkkon,
өздөрү кордолгон абалда калышат. Акыйкатта алар сак саламат жүргөн кезде сежде кылууга чакырылган болчу. Алар баш тартышкан деген маани. Ушул сөздү, Куранды жалган дегендерди мага кой. Биз жакында аларды өздөрү билбеген тарабынан, күтпөгөн тараптан деген маани. Акырындап тутабыз, кезеги келгенде кордойбуз деген маани. Мен аларга мөөнөт беремин. Чындыгында менин айлакерлигим абдан күчтүү. Же сен алардан акы сурап, алар оор зыянга учурадыбы? Же алардын алдында жазып алчу кайып барбы? Эгеңдин өкүмүнө сабыр кыл да, кит ээсине окшобо. Кит жутуп алган Юнус алейхиссалам сыяктуу абалга кабылба деген маани. Ал түйшүккө батып, азап тартып деген мааниде. Мага жалбарган, эгер ага эгеңдин ырайымы болбогондо, ал кордолгон абалда талаага ыргытылмак. Ошентип аны эгеси өзү тандап, кайрадан пайгамбарлыкка тандап деген мааниде жакшылардан кылды. Капырлар Куранды тыңдаган кезде алар көздөрү менен атып жыга жаздашат. Жана алар ал анык жинди дешет. Капырлар Мухаммед алейхиссалам тууралуу ушинтип жалган сөз таратышкан. Бул Куран тек гана ааламдарга эскертүү,